Ademi, general Mirko Norac, general Branimir Glavaš koji, Bože daj, ako izdrži još 2 godine, on će umrijeti u zatvoru i sve ostalo. Ja nemam pravo šutjeti, zato sam pozvao branitelje, podijelio sam na 100 adresa, jer ova mafija je spremna na sve, ali nisu spremni gledati u oči i obračunati se sa mnom ovako. Ja ih se ne bojim, zato ih prozivam i kažem: Ivica Sanaderu, ti si jedan običan kriminalac, tebi je mjesto iza rešetaka, a ne mjesto da predvodiš hrvatski narod i da budeš u Saboru niti u Vladi. Jer recite, otkuda vama dionice po 1 milijardu kuna? Hrvatski branitelji koji nemaju za platiti obične račune, ubilo ih se preko 1800, te svoje poslušnike koji glasuju za vas, znači sitno im date i onda im prijetite raznim tužbama i svime ostalim. A ako ja govorim neistinu, procesuirajte mene, ali gospodo draga, ja ću donijeti papire pa neka se otvori sva ova ne hobotnica nego Hrvatska Cosa Nostra. Svima je poznato da je građevinska mafija, dozvolite samo 2 rečenice, u Italiji 70. godina stvorila zločinačku organizaciju da suci časni i pošteni, bila je operacija Čista ruka, pokušali su se obračunati sa tom svojom građevinskom mafijom Cosa Nostrom, pa su čekali 24 godine. A hoćemo li mi Hrvati čekati isto tako 24 godine? Prvi sudac je platio glavom, drugi je bio, koliko se sjećam, sudac Falcone. Platio je glavom, ali je došao sudac koji je imao, moram biti prost, onu stvar mušku i imao je snage, uhvatio se u koštac i 92. godine. Znači, zatvorio je predsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i tada se stalo na kraj hobotnici. Tako i mi. Pozivam i USKOK i Državno odvjetništvo, gospodo, pozovite mene. Ja ću vam nacrtati cijelu hobotnicu, donijeti dokumentaciju, dokazati kako se krade, koliko se plaća kilometara autoceste, otkuda smo plaćali Bechtelu kubik betona 750 maraka, kad je svima poznato maksimalno može biti sa ugradnjom 150-200 maraka, kako se pljačkala Hrvatska, to su ratni profiteri, to su za mene gore nego ratni zločinci i to treba donijeti zakone. To ne može zastarjeti, kao što ne može zastarjeti ni ratni zločin, treba ih procesuirati. I odgovorno tvrdim, moj dragi opljačkani, osiromašeni, napaćeni hrvatski narode, ja ne govorim jezikom mržnje, ja govorim jezikom ljubavi. Ja sam vjernik, idem u crkvu, molim Boga, ljubim, praštam svima. Spreman sam oprostiti i onima koji su izvršili agresiju na Republiku Hrvatsku, osim onih koji su vršili zločine. Ali nisam spreman oprostiti hrvatskim judama, hrvatskim izdajicama i hrvatskim ratnim profiterima. Njih treba goniti do kraja, jer svima je dobro poznato. Prije 3 dana iziđe firma Trig Granit, da ulaže u Republiku Hrvatsku 1 milijardu eura. Malo sam kliknuo po internetu, nađem, firma je registrirana u Cipru. Kad sam kliknuo dalje, ta firma ima kćer firmu u Zagrebu. Kad sam kliknuo dalje, kćer te firme dobila je poslove od Ingre za izgradnju sportske arene u Zagrebu preko 800 milijuna kuna. A ta firma u Zagrebu nema niti ureda, niti tajnice, niti telefona, nema nigdje ništa. Da idem dalje, znači Ingra je vlasništvo ponovo ljudi koje sam nabrao, jer 2000. godine kada sam ja prozivao, gospođa Dropulić me pozvala u Saboru iza vrata vani i kaže: generale, pa zašto prozivate Ingru da se pere preko nje lova vani i sve ostalo? To je naša firma. Ja sam pitao, pa kako naša? Čija naša? Sve ostalo. Vidite, od toga treba poći od 1992. godine i tu ćemo onda saznati sve što je bilo u pretvorbi i privatizaciji, koji se sve kriminal nadveo na Republiku Hrvatsku, a to mora biti osoba koja ima srce, ima hrabrosti uhvatiti se u koštac, ima hrabrosti, znači moraju biti čiste ruke, mora biti časna i poštena, a ja još jednom ponavljam, mene progonite od porezne uprave do moga, znači onoga malog djeteta Sinčića Franje koji sada ide u 5. razred pa dalje sve, i djecu ste mi progonili i sve ostalo. Ne možete naći nikakvih nepravilnosti, a ja za 10 dana, gospodo draga, u stanju sam vas sve staviti za rešetak. Ako budete časni i pošteni, ja sam vam se u stanju ispričati svima.